Muthesia wa Mutongo TV ninaukethia na uthocha ingi ni wakatatu wa matuko 18 mwezi wa katatu mwaka wa 2026 thini wa kila kilungu indi kikukia kila wakatatu kwambia saa 4 cia wiyo nginya saa 6 utuko kati kilungu kitawa kathama ka wendo na ndi kwatiane na kwa Antikaro thini wa kilungu ninake Honorable Bishop Jonathan Muthoka isa ni abika nesa ni ya kukunikila maundu ala methitwe mayananga mitwano maundu ala methitwe mailikilila mitwano ni nthini wa ndu na wendoni wa ala eli matwanite kana mena ndu nitothocha officially nikana tukwatene vamwe nthini wa kilungu muthinyani wa munthi twinene yulu wa itindo na mitwano itindo sioni siananga mitwano umunthi twitha twikunikila kiu kone na uthocha nyenite wa Antikaro na twi va Mutongo TV wikwatene wakanaini we no tukwatene sa balawi balau tuiloele utukwatene sendei karibu sana ndini wa kilungu endene ndo muthocha Bishop nikana nake ataviati hata ngaliko sia makuweni maundu mailiata ngaliko isu. Thank you Karo wekanesa na ni wandosha na ekanasie kwa mwedukisia mwendo wa mwanani wa monde wina ke Bishop Jonathan Muthoka umete lembetane ya elema uya Kaiti Makueni County na ni Bishop wa kanisa wa Jesus Liberation Ministry International ambapo twinda na headquarters situ pa ya ilobi panbeta wa Kayole umonde twinda twinena kuhusu itindo na mitwano kana undu gitindo kitona perfect kana kitona kuindavya na mutwano wako na mutwano kathezya class ukezethya timu mutwano nundu wa itindo na nyene simu nani womonde mwithugizya mwendo ibalawe either nukwathima either nubenduka either no the level kuma imwe nginaila ingi tunambo thibasa ekatwambie na mboya nikanatonye kulika kipindi ni kiki sio ini ngaya tutongwezye twinene kuhusu mutwano nundu mutwano liwo mwambio wa kanisa na paingwa kanisa isa kungama misi itaungamite ndini wa kanisa Yesu ekaituboye asa isitwani ya Yesu Kristo toka mbewa kusani ututungia mbewa kwenda ngai musio mwe waitune katuyambia twambie naku na eka mundu ona wipoka twithukisa munani wo mundi onaenda esilite mawisilo mailie ata ukamupetangie mawisilo amopetwe ni itindo madhasie ama velile na mamino ni mikalo ngai waitune mapindwa ni se mikalo yo tuona tuyambia na kuna tuendea na kuna kumina naku nitukwisa ukutungia mubea na kwa jania asante kwa dakika inu tumalaika matwilingile nikwenda ngai musio Disi sitwani ya Yesu Kristo twapo yana twaikia. Amen. Amen. Nikana tuambie kwanzia ya ilite. Nienda tuambie na kindu tukita lead first kana mustali wa Biblia ulokwinde tunenga kind of kiini cha kikunene ya kwitu umundi. Na mustali usuwe bukune ya Akolindo wambe kiluche 15 na muswa wa meongwe 3 na 3 wa itiati mwika kengeke kitindo kithuku ni chananga mwikalo musio kitindo kithuku ni chananga mwikalo musio na ibuguni ya Zabuli kiluchambe na musowambe na kenda Davidi andikasi ati kwenda kuadhimwa ni mundu ula utaenda utaone wa ala athuku onande sila ziani sia ala athe onande kala kikaloni cha ala mabudha sia indi utanu wake wimia one ya Yehova na aswa ni amio ya Yehova mwadhina na utuku kumini hata ndaingwa kitindo kithuku ekala miamuloni ya kiungai kila ivinda Karo kwako tusonge. Asante sana Bishop na karibu sana mitambo ni Mutongo TV kiyo nikiisha umundi ya sianga ino kusobie chuma kima tuatiane te wakati tumovitu na ito akoma na ingi nika naindi tuende kwa kamisi na mitwano undio mbingi nimba nangiku mabena thina Karo pabe na thina lakini kwi ngai
ine ngai yo no thikwe kanisa. Asante. Usiaisi ya Mutongoi TV ndi twende na kudhocha thini wa Kilungu isani kuma yu saa inya nginya saa 6 utuku kati twithatu kwatana na kunyeto wa Antikaro na nina Bishop Jonathan Muthoka thini wa Kilungu cha Kathama Kawendo muthinyani wo munthe twikunikira yulwa itindo na mitwano. Itindo ni ciananga mitwano kana no ilikilile ikaete mathina thini wa mutwano kumina wendo na maundu ange maingi tasu tukatete kuma va Mutongoi TV ni kwithia twikwetea maundu maseo. Asante muno kwa ala twambianiana mo. Asante kwa ala me kulikilila tuendee na ni muvea munene nundu osakua kisese cha Mutongoi TV. Na indi ekatulikevo Bishop ichambililia ambao tuelesya eleti kwasia kanatu unene ya itindo na mitwano tuimaanisha hata tuyasechao ekanazie ila tunene itindo na mitwano nienda kwasia kila mundu wonde wombiwe ni ngai na we batha yunyu ngai ombi andu mena tapia cia kwenda kwikala nangi nundu mundu ndaombwa ekaleweka na mundu ombiwe ni kana weze dani wekalania na andu ala wekalania namo mamunengo tano na matunda makuendea lakini wasisya katika maisha la pinamo zila walika wende na kwikala pendu meta wa anyanya na anyanya ni mafomi ya part ya kitindo chako ni momenda nemo part ya group ila wikala nasya nayo na kwanzie ngi kwa sungu maimita social group kanaze ya wina andu ala makwilingilite ala mwika maundu imwe ala mwenda nasya imwe mwenda nasya imwe asuni mo mafomi ya kitindo na ila tuunena kuhusu mutwano withia kuma wisoma pe andu maindu na maendeleo kwetha mwondo wokolika kuthukumine watu mandu ona andu katika maisha maku mothukumi woka kuendea katika either we kanisani pia andu ala mukwatanga na kanisani indi ila mundu wamina kuka kutwana na wamina kutilazika na wamina kuitenga walika katika family level nongina wina andu ala utembeana mo andu mekwitanirwa na family andu matona ku protect tabia cia mundu wina family nundu kwa tabia imwe itetikilika kwa mundu wina family kwa ila tu kwazie kitindo na mitwano vimini ati pena itindo nzio itona kukilia mutwano na pena itindo ndhuku itona kuwa mutwano ila tu kwazie kitindo kisioni ta mundu wili hata pia andu matwana na maamino twana mailika kanisani na malika kanisani either mailika kwaya kanona akeliko kwaya na mayambia kukwatangana na andu mathuthi ya kondwa kuyana kimutwano piangi matwana na maamina kutwana owe rozi yathela maitani isyobu kanisani makakoma ni aingi nyumba enda munu na nyuza yende no nyokolo na nyuza enda unake anainda ona twela wainda na momate atwaye ambia kuino na momate atwaye baize ile baingwa pandu uthuthwa kuhusu mutwano wekalo maisho maku alone kala no longe kalo maisho maku alone kala no kawaida tu mugitie uchenjo isitwa weto Mr and Mrs indi pataingwa any change of character ringwa any change of responsibility na ikindu chakala kilu mbono doni ende pe wailu tunena ni kuhusu itindo na mitwano nundu mitwano pena dhina andu mamina ni nundu itindo andu matiga mume nundu itindo andu malikile mitindo ningi iteke ya kawaida ogethia munu wana atwairwe mwetu muzio unaina akwaya indi athi alikana na nyanya ambi yonyo maana kenu wana atwanio mundu muzio athi alikana na omi wangi alikainu kasa ila sio tuko wawe ambi yo ya mikuka ambi yonyo bangi ambi gwekata na nundu itindo na ipo Paulo wasiati ebukuni yako lidwa ambeko nje 15 zwakata 23 asia tuikakengeke mwikalo muthuku ni wananga kitindo kithuku ni chananga mwikalo musio nundu na mwakamba maize ukatinda na mukundu dole au kunduka watinda akingei utweka akingei watinda mundu wanzuku utweka wanzuku katinda mundu nenga mume ndeza unenga mwenu ndaya katinda mundu kuna amuka wambio kuna muka
na kipau ni boko na mitwano ithiwe na thina au meamu ni malekile ngia gas nundu akwenda andu ala mainda namo mama nenga kindu gitawa peer pressure nela peer pressure mayambia kukopi one another no kasisi aneza bithia mulevu uinda na murute mulevu bithia mundu apangi ekwina mundu ajuza bangi mainda nasya kuinda nasya bithia mundu anzuku uinda na mundu azukana nundu ile kwambia gusukai wewe wizo muyata ayo ndu wizo muya na ambio sukana na wakija ekitweka na izuku ingegwa mboeka na ikana na izonga lakini akambio suka mundu akambio suka mume numwegwere ngurabi ona kwa bara ile yo no gendo mukenga na mana na ni umusuja ubungu ukezo umbina kwa musa kwa upo ndi botu kwazia kitindo nikitonya kuindavya na mutwano na mundu mulungalu na mwailu akanyaika na mutwano we musyo kanyaika nye binda yonde la naika counseling maisha ni mako twatiya kila kitumiti andu makwatia kao wenda akwithia kiende tolika katika atumikalo twandu fulani mali kile ile mitwaro ninenda example nilo twani byandu amwe mayasyo muno na maima kanisa yaju in the process ya kutwana na mami na kutwana mtwathi pekala around 6 months na pekala around 6 months kibeti chali kan grupuni isi anzakule mambi yakumanizia jao ombesa makauma na sio pamwe na wani ngiwe za maende yoneza na ke mundu ume athi alikaumeni alikaumeni wizi wadho katika club of the married alikuwa katika ile club cha the married na yuka ya umea ni matana ni mundu ume athione dhati kindu chambe watwana niwa ile mwenoko kokefanya ni wathuka muno no kakuna mukawiko ukono ndo react nake mundu ni mukristo naye wailoko nundu kibirika nakiukie no ngina wambu muno muthuke nginokevo nundu alezo kibwa kika unengandaya na mekala omekalire na jogi bitikine jali kawenza ngulene eje wati by the nzangule yitu alika no ngina kila tuo yona kukaya we na mwaya na ndo ma wine manyuza atu wine manyuza atu ngwarana tuuki na akeuma kanisani lakini ndio walika kila kikundi na wambio kupangania mbesa namo mara makapanga meambothi Mombasa kundu mkulame uthiko kuna nzangule sio ingi makabio kundu na mwana andu mamine kukoma ni maye maisha moma mutwano weno kaile wambije chao mutwano na ke mundu wake ni waimbia aime kalaba ilu zilewa koka wele kwenda ningi na ndani walika na nyanya na kio yalika na nyanya lakini mundu ume aenda alikwendeto apangane ko test kana niwo na kwenda ku stamp authority nundu paingwa kindu mundu mokite takwiza kwithia aibudwa nemuka mubudhi kwa kienda pe kindu to na kwika kana muka munengenda ya aingi mamu no ngina makeka nundu no moka wolu ozolali we chetheka hazebu samana chetheka ajui chetheka kulene na baba ende yata aine nango kila kuna mukeko we na ke mukandao na munono mwe practice kila we na yuo ko practice kila wewe na yicha titenga na bawende na jale lemba na bawu na in the process meso bikabano bina macho kainge ku kanisa na mutwano atalingana umuwolo na ibo wathela kumana ne covid mo muwo wathela na badena ningwe ndo bya ndala makuna ivete wa mino kuna mundu ilanda yona nengawe nela amanye na atwa musie nezu ikitawo thela bishop kwa tungilelo la muso watu someya yambe yayi ni mwe ya itiati mundu muka ni mwe wa mume na mume nundu mwe wa mundu muka ti wake wa mume na mwe wa mume ti wake wa mundu muka kulongona niwo kwekuna in the process ila wakunie kibeti chumana osu kuona ako kiyo kitomukia chakita kwenda full throttle na cha react na cha bango na mtu anonothela nunu ni andu tofauti maria tia tofauti kwa andu asomu mezimiao kwa angi matao na kwa andu maibua kwa angi madhata na muzucia na sana andu maideta mugila munda wekwati ti andu maukundu kwenda no ngina welewe wendil na mundu wilevo wajiba na manozi atata kukulu kibeti chaema ona mude nzuma yako ma kuma na ka mistake kanini atato mwisupa wede banyo kino kitawo kuona akonu nengwa ndaya dayadala
chuma chako no bata unene bata ingo da kuwa lu ningina watu wale kidogo na makobi hai bobo wale unu adala maana ka si dia bye bye thoka weze da kanisa ni twamata bitu kamia undu mwenda mukethia mutwano ina thina sio kai kwala se imenyi mambe na zimenyi mambe na lama munga mi mutwano mathi mosana maana ka atabia mundu mola munga mi mutwano we ameta mundu mukala kulea oka mundu mukoka kule thina wiba aelezea kila kindu na bala kauna mbei mwana ke kukulwa indi na ndona atwa ukitaka umie ba ni chao ke utumo ukila kibeti uko nemo unia weko na ona atwa kanisa nyo twako no ukita twako na ina kao windo na kito kuifanya kana uko twa hai mungami wa menyo na kwaki ndiando kino kiendie kula kwa bishop niracheneza moka kwa secretary wako mambuka appointment no kana media na kana mali katwe kalende mangelesia kuiza kwatia in details media mwana ke andia likana na gitindo kitu anyanya na vie wanongina we kuna muka undika unengenda ya nuna mukuja ka mundu na mukonie nuna kwatia nda Yesu ambia bishop yende ile ikitie odela pyu thisa ni last million matunge back to counseling na naambio mileage undu mile kuikalanya meimwe na unaenda mundu ni wathata onoka thatata duko kiliko kwambie kukuna kana wambio force ndo ni kwenda winela pride ya ego kwenda kuona ni kana niwe mundu ume real men don't beat their wives aume ala kamili mai kuna ibet ibet kuna wana ndeto ibet kuna wana mongwangi isho yeba bishop yes tuikalite katika society especially tuase yuta kuya ukamba tui katika community na society andwala tuiba kube namo atui maito ndoma musi kutona kwithe wata you for example kwena ikundi cia nzangula kwena ikundi ingi cia community cienda wa yu mundu akeba thukania ata na itindo i eka nieleze in details kwikalania na nduti kuthuku kulika nzanguleni kanoko sangania mbesa ti kuthuku kwikala randu ma muzika no andu motuine kana kwikala weba kume namo ti kuthuku nundu kwe musi kwikundi cia mathiko kwikundi cia kumani cia mbesa ila zilwa table banking kwikundi cia kwitha ni cia nguku kwikundi cia kwika maundu mengine ni cia kwete maendeleo katika mbesi thina ukaolika ila walika kikundi kia na nundu kila kikundi kinda anata yaingi pia ataima kwananga na pia ataima kongamia wendo bethia pe mutai eukia nye mizungi amwe mondo ngwenda nye ninu ka saila ngwenda nye nika aundu ngwenda na mo aume maiti theni ange wewe amayasi ai yambuya I know yes kyangi matathambia miyo kyangi matabwangwa kyangi abika nomba wene we king etelangi lokale TV na kukalea kuwa yes na kukalea kuwa ona kitokoma no ukoma no kyangi mabika maizanja methia bainga mundu kuwa mwe malika ikoni so to me no ngina mundu ayelewe mundu mukola wikalite nake aili ata na mwemiu aili ata lakini we kibetika nawe mundu ume dukaende ulikenzanguleni kana wendo likeikundine na ile ikundi yambi okoneria undu mukau ne low class undu mukau kana undu mwemi utausuvia na omo kwat make badakani unaona etano mauko make demands ukewe mundu mukakulia mume mbona mukangania no wiwe ngali nyo kandu ya ngali indi mbona mukangania au wiwe ngwa ya impya na yatu cia impya na Christmas na wendu kwendo ya ngwa ya impya na nekenda kanisa imwe yisa hivi ayu wakitoko bisindu itenzio wa apply pandu itekwikata iteulika nundu kilandu menda na mahitaji nyo more tofauti ekangurenga another example oyu au ndo andu maitu mamuika ni malikile sindu sikita mekuka no yenda hivi mundu alika kitindo ni cha mekuka na alika kila kitindo cha ya mekuka amwe maisa amekuka nginya kukasia utuku muima akakoma tangite bikiji na ndeweka yu na izia kuyo misieni ila ngotembe okunundu asiasa ana zino za muthemba wendo kedia saina aume na ama ile katundu banga katundu so na mauwie tu niwe maitu ya tupuno
tusamu tutoti itonya na yu na mwa wambikiji nyingi na mukoka wende ya wiyeto bukatikati na n'umuntu akala kabikiji akosa chauka kabunda akambi yotanyuka aranyuke wake kala kaje muzamu na ibirize muze ewe kaje muzamu aikunda na ake amumo matwanie oyo wendie kwete mwitu wa mundu lelo bubye leo nimbi mukutinda nyana momenesa nundu we ukito twawa mekali yes ena mutia wakwe kala mume ena mutia wakwenda kuona maziendea ena mutia wakwenda kwato kana kwa mituki nikana maisha megata masonge na akuwe we yambu kukona ku kona sana no yambu gomina sana ukabika muzuzu onote no weso ukabika muzuzu onota pota kwikala na kibeti na hoju twinando ingi muno maemero ni betisyo maemero ni usiasiana nundu asinduzi kuna mukuka nundu mukuka is not one of the best drugs in life na angio na mani malekelie aseimo ibeti mundu akatwa kibeti ndakie wangwa ndakie sabuni indi na ukwata mbezi ya mukuka na ukwata mbezi na nyake no okiwa thake okiwa kumbe akitumikuja ile mundu tiki nukiki mukwete ni kitindo akauma kitindo ni kiacha mukuka wana twika mundu nundu wewa ni kibeti ni nyaku ginyandi wewa kibeti ni thyaku ginyandi wewa kibeti ni ana mwenyu ginyandi wekala kethakane ata na tiwe Nebukadneza kalita kwa nundu wewe kuno wangai lakini na kuenda ikalapa yetu kwenda uenda kutanithia mundu katika kitindo fulani yenda kwa asiati tuweka kengeke kitindo kithuku dikira na kwa victim mutwana wako ando ingi ni mazungyango na mume makazungu betisyo kyana nondu mepundite kusungelana na ndu kuya nziani na mutwana uyenda mutwana wetheyandi nibo David watoto yatu yati enda nukwenda kuadhima nundu kielelo cha kutwana gwenda na mutwana ni kuadhima ningai be wambe kuadhima na siana ona tisiana twabiana ni wambe kuadhima na Mungu wango nundu kindu chambe ila watu ake beti ukwata mundu wa ukutandithia ngo ila yaku mutindania that is the Bible mundu wa ukuthuthia mundu wa ukwea mweane ene nundu eli mekapa be wa mundu mwe mweli bukeka maundu neza mweli bukasomeza cha maundu neza ko ambo ukwata Mungu wango boma pau ukoka kwata chao wathimu wasiana mwakwata wathimu wasiana ni mwambia kutwika andu ma another level mwambia utwika atai nundu siana hizi ni kenda yenda motao mabalabe assignment na kwenda ko moda nyugite mukukanda bika mwana kako kakata ata enda na akuwe kibeti we waku ne nzuku na uzukando mambo zuzu kele dukaka kwa kazi yao kakata ata kwamba ungamile bishop yes kuyangi withia muse kana ithia siana twase ithia siana kala kana kaku niko to maskala kana kuka ni wambie mwana wene Zia kama wekaro wane na kurujagu na kiuni kiape ni amu nopyo kona mutumia jimembeti aidhi kanete skala nyakana kaa aikia enda ukandete skala anundu kana ikana kaisemba kayenda kuetela skala na yuka lakana uno kaende na kuyana kambe kuikulia makulu yo kita wa skala na weza ni chao kaisa kwa chai umundu na udeko kana wema ida ukatwana ita na goza to dango kakunza ona ngato dango yes moza atu simo yetu wetu na utwa kwa mwese unaona aoza kaicho ondo ida kaweka ona kakwatia ba kaikuusha na kaige ndio kuzo na kaikwatia kaile chande unaona kama mboki na tete yake kana kau wambia kukekia pepa wakunywa skala na nundu ikoni yake aimenywa onaenda kaimenywa oyu ibindele kinda na mwana wakweyathana kakanywa skala nundu of course there kwa ile kwitha ikazindula na ipo kuona sometimes unakuma skulu ukezaidi ayu siana imuni siemete na alimu nundu kana ka nikamanyie kuona ithi yake inywa skala na ikabikie ba form 2 form 3 pala kekuwa kaila kikondo kwenda na pala nunu ni teenager nimeenda na ila inbuilt kind of enthusiasm kana mwile kwa kwa nini nabie nienda ikondo kwenda nienda neza mondo ando megwa adolescence so yes adolescence
gene ndo tukandot ngenye dikana inginye nyendikana ila imaanisha wendo tukandot ndo tukandot unaenda unakuwa mwana nyewedo wewe kile yes na dikana ingoka mbona wewe mwana ke munini kwa kwenye ndi munini ukando bitakana dikana na tukana bidu kwa hiyo usi mundu ambia kwezikia katika level ya mundu mwingi na wewe endeke mundu ambia kawanya na ndo laimu na hamwe kuomona kunyasikala ni kutwika nya mundu mwingi agima kona kunyoke ni kutwika mundu mwingi agima kona ona kuthiko kitamu alimu ni kutwika mundu mwingi indi kiyenda au right bishop na andwa menda monete mitindo eno ebiudete kumakoya musi pia andu mama nyije kuwa alimu mayimangwa na achiko ya musi kwa sima tanenda alimu ndaya kwa kama alimu kawila tukuza kwa naina kwa niza kama ndule ko wewe ni weta mwalimu kama alimu surely kana kaka mutwano news waku mikalele news wa muziki waku nikakanenga mwalimu ndaya aje na bo ndipo balukuambia akulika kwa hivyo ngwaze kiwa weta cyabata muno ila wambiyo tumakana ka kusikala ibindaimu ipeba yu ikakalika na kaka ambiyo nyesikala na yambi ndoka kunite ukatumbite na kuniwa akeki yebebozo kuwa ilo kwitikala kana ende nukwenda kana kaka change ambo change na kuyatumia ni manengereda ya muno nundu kuyatumia manyuza asikana ziana zo yezi yes you are right nundu dukamwa na kwete sikara ona ila kwina family meetings kanela manentembede asiana kapaka ambo matia kamea kaina mbothi kwiteria kunaku na yenda ikuna na waza mbikije tanyuka na itioka no amina wao nizu kana kakende zao na kezi kana no nizu kwada nyozi kana nundu pia ndimenengereda yana ndu mamu thembozu memo boko asiati munani wo mundi with the twist kitindo na mikalo ni affect ya family life. Asante bishop ni kwa tendi uende na kwiyose yakindu twewa ethe mundu ume ndukatate kukilia koko ukune kibiti paipata ethe na akuwe mundu muka manondu walite kwikala na musee waku ndaya ndukathi itindoni siaka alamo maemiwe ni maisha kana melekeleivye na uibanga kana uyamwa kwikala tamu apana ethe ni wisi we mutwae mana na itindo sia andu mate atwae mana itindo sia andu matiye mitwano na mate na mwelekeo. Asante kwa ondea line twende notamani vamwendi wa kilungu kicha kadhama ka wendo mitambo ni ya Mutongo TV kilungu kila kikokia kila wakati tu kuambia saa 4 nginya saa 6 utuko kati na naindi tuende na ukwati yani vamwe wala wende na utwilo ela asanteni sana nundu wa kwikala mitambo ni su Daniel Wasua ngalikosia tala akasiende na utuko atienesa muno kwisila Facebook mundu kwitwa Danko Kapesa akasia antikarotu imwiki lungune nginya muthia asante nimugethesie bishop ninageteka Joseph Jomo akasia hello and good morning tiunde kabisa kuma Mombasa County 001 tusonge taimwe nginya mwisho wa kilungu. Thank you sana. Twende na ukwati ya nevumwe andeni wa kilungu cha kadhama kawendo. Tuikunikila yuluwa itindo na mitwano. Itindo na ndu. Ndu bewa ndwangi meondu siba kubi mutwanoni. Tunene andu ila siba kubi mutwano. Siya school. Apana. Alame kuiwa tuiba kubi tuenda kutwana. Lakini mundo ilika kitindoni. Ula mutwano ulia kusaidhiwa. Tafadhali. Indi tunenge idho yaku na kutukwaku nikana bishop ataithi weola wake nundu eba kondo wa kutungiania mitwano esu kondo wa kutungiania ndo isu ila siende na kubaluka kana kwanangika bishop umenata kana mwendo waku niwaambia kulika itindoni mbu you karoi how do you know kangu rabia kawondo na utana mbonda bia kanita bie musia ese wito kana pia tuna namba yo tumane mukube ya 23915 23915 ile itatu kenda emwe itano sino namba yo tumane mukube watu motumani waku tutabie notu ilo ele wingaliko siba na utawindi Facebook ito na alama kioni pia tuende ya kukwatia ni abumwe bishop tusiokebo.
na nienda nacio ila wona andu mamina kutwana paya mambione tunaisi ati mambia matuika kathama hello na kathama ka hello there katuika kathama kamwe in other words matuika kindu kiba kindu kimwe na ila matuika kindu kimwe hivyo basi 1 is 1 1 plus 1 is 1 equation yanga iti 1 plus 1 is 2 1 plus 1 is 1 we ko ilikana obo ikatwiko 1 Ziku iso tuika tu ikadisolve mwe ikakuza ikakunda ni obo tuika 1 ikachanganyika na yu ila matuika 1 nipo wokona Paulo ayandika kazi ya mwi waku ti wako na mwi wako kwa mfano ti wako nundu ila wani mamina kulikana to that level idhaje mini paingwa kimbithi katikati wenyu mwele na vutu ransomie twache paya mwambiyoni ila ngai wombia andu mekala hapa mwi na mayakiana ila umu wamina ulika katika mwikalo utailite ila communication inatwa hapo katikati wa meli ziambia kwa affectwa nundu pe pressure ziukite kumangali kwengi ukethia endani mutumia manabi anabika muzi atanie muka ena mwikalo musua iwe nesa ukona oka na kabita kabika landi na gazeti na ndeo nena muka kana koka ena mood matekwele mametepa bezi umukoseye ata bezi umwikiata na unye numba nesa indio oka na kisirani kite cha kawaida ukazani wai mundu atolonga na ile pa kala this kind of life tina kini boba wambia kwenda we kwa trigger ukona pana pape bandu bena thina pa mundu ende ukutabio thina bado no ngina pende pe mundu ula pala thino umite na endati thino umite mundu atolenda ikanyoni kana ende na defense mechanism ya kwisia ukesomanya kila kiende pa yote yani mwaki ni mubube bandu na ndugu ndo kana wema no mwaki na mubube kuuni kana asie euka aile kindu kingi kweza nde kueleka ndipo za kuibetiaze ndo munenia yes ndipo za kuibetiaze nye ithianganya nye ndio mwelewa nye ithianganya ndiziende teta ithianganya nye demu kwatile saizi mekalite miaka 10 na mekalite miaka 10 ili beni uwe kichakwe beni ayi musio tuisi akana kambe na kana kakeli ndo ayi musio pio angini malikazi na mundu akaambia kuinda ni ona na nyake na kalete nyake akaambia mufeed na maundu maingi ukeze hivi abiko ambosemba kwa nyake kanengwa mushene kuusumuka kiuno kitindo uko bika nyumbu abika uswete wikule kibetiki ngakikwata wanikikata nundu akwenda ni wausuwa abaile utana ngo bishop zangu tabia kindu kimwe yes akamamenete kindu kimwe akamamenete ndio munoga akamamenete ki kwisa kuona yani musee waku mwene ena kikalo nenyake na kikalo kwanza onesa imwe ndio zime asiata tukaka kuguli hivyo kara kwa baliwa odabi kabwa kangu kulie nundu kindu ni chonete inyaka momena aume maikala na menyamoniki mona akobe kwikwata no mama iye mweje kalile ibinda zila ndaibo mwekala wewe mwenda na kiuna kiniki nundu kuni takiunye nona akiuta kiu anatiki you tida atu yekulia hii ni cha ukutabia ndethia nipo unaambiwa nini kinde to mkutano no usi ni cha ndo imbia choki yani mwalile kwa tene yani wendo ola ubu zede aitabia unakuno utabia jede ni 1 + 1 is 1 jele kwenda ni okikaloni ki kuro na ni wazuko of course mwe iko ndunge wona te umbitabo ninye musuka ile mwinzuka na saka na mwinzuka nai ninye musuka na in most cases kwa hiyo wana kiendo takiu ona musee usiwa kona akasiana naye kwa mama ni mumie bado kwa kado nene bau mundu ume wibando bano dwethikezi nik makosa manene naendo kaandike bando mukaku akethidi akakuwia lu akaukangia lu wala wezi wibatagu na woko pika wibangati ina yakwa maitu kana ina yakwa susu
kana ya kwa munyanya na ndu yali wake enda kiune weka ungamedia pau pyo nundu success kana ushindi wa mutwano wako kwambia kwamba ku appreciate sindula mukako wa usovisi na kimwe ni leo akano ngela kangi yes ni wa umatao nyene kalamusi na nende wokite lakini twakite nyumba ya ku yo separate ya nyaku no aseimaku bandu bakwamba kuka nyumba kana musiba twakite uyisila kwa aseimaku yambo tia meyoku uyamba ku ona ndukatie meyo muyamba ikala nani zinumbe yeno ukite so uyisila ku muyamba kuikala uyisa indi kuka. What is kwa ile ndio wapili ara yini endangu rabingati nondo kwa umemeka una kini changu bilia ebukune mwambililo kilungu cha kele saidi na sisia mundu na muka maka kwatana mebamu na meli maketenga kuma kwa seimo na maka tuika kindu kiba kimwe ni ndatu wani ati ni kindu githuku azeina sione mama tusiaite na kuya na maandi kwasu wa mina kutuika kindu kimwe na mukako kila kindu ukwika tele kwambia kitinane paingwa muti ukwambata wakuma ziulu uthete kwambata akuma kitinane kwambatite na ulu na nundu kindi kitina cha mutwano na imwa mino twana nongina tathia imwe ila unainazio ukabindwa taizia kwamba akwezela kwa inyaku mukaenda mukabetia ngewa wezo bika kula kwe mukaku noiye noibika umetie koti umwete ndo kakome aje na iwaya aje waile kwamba kwezela kula kwe mukau naenda nukwenda kuthikona nyaku umwe mam kana umwe mrs kwa twende tukakethie maitu ndo nabika na yumwethe ya mwere mwebika na mwana bikona kibiri no kia likaba kwa maitu tuwe chai indi limwe kuna story ba nikanaona jokiwe kipikie part ya family ini waambia kwetu ulote ngano undu na kwa wata baby mama's baby kana mama's boy wende unautwika mama's boy duki anakuma bau itikala kana ne we nie na tuyani jamani kwa kwa siati na sisia mundu mume akosana na muka na meli makasonga basa na kwa kamusiwo indi aseimo maima sopia kwa ndai ya kiongai aya kuyangiri na uya mayasi ati nyeni ndwanite lakini ila kuina mbomba no siamusi yukwa kwa kuyu kwenyu for example ala bishop usiai ene yes yukaro mukakwa na ipwathi twinathi wengu tathi no bailie ile we musiaye kwenyu yes na kwa ndi musiaye kulanzia yetu yes na tuyatwana lakini twakite basa nasi yes kanabe wala tukutania pala inyumumba ni pala amusi uko manata family tena kikalo chake musi kibeti chake kiali itakuthi mukutano nusu nundu kiisia yetu asi teacher yani teacher mzuri we atwana aka musi wake lakini kuko kula we usiaito ta mundume ila kwena mukutano kibeti chake lo thikiseto hiyo kangu bikaro na nienda nene very often kwa aume na kwaka kindu chambe nikana ila mundu amino twa musi enda asiawa musi osu na ila wamina kwitikilika pau ona twana tula unusia pau twitaniawa na musi osu ila yo mini kana ni part and the parcel ya musi osu oenda todo na harusi kenda todo na harusi as long as mutwano suwese ile moko ni masi nibo wiwa mutwano ti wa mundu na mume eweka mutwano ni wa the two families tungania ila two families katwika one na ngwenda nasi kuyandu makuna ake u na ndiki wiete muno ni tukomani tona chokwa maundu tofauti na tikisio kiwa ile kuungamia immediately and then mukwenda kuno andu mumathi mukutanoni waki musi ethabe bandu aume mekwenda kunena kiyaume nyuruko hweso ni mudo nyone na cia kiyaume na ini nichonete ona kwitu ni twinda nacio imwitu kwa manana tukathika kwa manata family aldwala tusia itwe katika nuclear
family ya Muthoka atwa komana na ibeti twazi ati boy child jambo dhiyambe kutungiania maundu majo pande na girl child man ngalikwa na mind marriage no taka yu ala tutwaye twase musiusu no to need kwa na mathi me kala nthi manena maundu ala mo makiuka na itu thitu na maundu ala maitu maki boys na twa mina kiu tukakomana bamwe na twakomana bamwe tukolenia mwazia ata tukwata report kumagalekwa na ongetu kwata report kumagalekwa na itu tuona kulea kunenia direct issue ya kila mundu tukazia kuma report kumagalekwenu ya siati inyi aume kana the boy child ni usu bebetizeni mutu nenga mbeze cia uthi saluni mutu nenga mbeze cia uthi kuwaila ngwa ingi mutu nenga mbeze cia uchange nyao wardrobe ya wenyu ni ukita kudunenga majukumu alo maina weta mundu ena ndikawe ku boy child jumla moza kwa jumla na itu boy child bazuka bela tunene ya siati nenu girl child pape na dina mutu yatu kabona ni mutu patia miliona liula munene biola ola yes na niyo nenga seinya inyo girl child munenga seima itu jao ndaya na girl child mudho chandu moko tona guta akonye ni mwana siasa na ni mwana siasa kwa iko kawa muno pyo na kuyandu matendete ayene na ni mundu ningu mandokula na ningu mandanana nundu na mundu nando bishop ni bishop mapasta no mekuka animekuka counseling wiza ide ayu nindo no leo nena ila naona kwina tumaonzo kokile my brother kamwe ati kwa nene boy child waje na boy child umba hiyo nene it is your voice na boy child ne kwazia ai ni mo kama thokwe nundu monda amatukie ene nona ukesaidia ni wa hakika lakini yo athi watia muka ukuo yai muka akalikana na muka wa brother waku ata ndi muka kwa kama nyame baka yanyu ndi akamanya sheria cia family cienu ndi na iwa mutenga na wa mwana kana dirty party at this family akoka wele kwenda kana ida uwine kanela kwina mathiko kanela kwina tundu tula tuideta main nienda kwa asiati wa minotwa muno muka wa minotwana manda mbinu zozote sile ila itaona kutuma mondosu kala katika families aligwa ni party ya that family nikanaona akeza ni mama naye uni wa mkuu uni wati ula mkuu uni wetina na ithe witu ni wo mwitu witu ni wo na we mutumia ukwenda kuanya siana siako nundu na wabe asi yangi maana siana ninaonete katika misi mitwano mingi ya vector kwenda siana imwe sino kwati na kauni kukanene muno kwezo kile siana ila sina mbesa nijo mainyame kukilia nijo maitheme kukilia na esauka za munduzo na kanena kaino ndagwetwa dakitwa indi siana ile izile kuiteno kwati sietengwa angi nimeka afa isfasa alame na mbesa kwa maina pata indi ama tena mbeza mume kwa mena pata na melasi midema support ama tena kindo chapina naon no kwenda biashara lokwete ukite kwa salon muona aita twangali nene kaine ya loan kuize dia pia sei na mama apply ya tilted kidhimi kite chakati asei tu ina kidhimi chakati tutelizia na situ katika mitwana tweko kubia mwaki kuna nivya waija wevya pia mekubehave nai wailometo kamea aje paikala waba ilu uyukaba ukanamuka kunikanaze no twanena ne watu manye aya inokita ingi oingi umundi nangwe na sindu kingi yes is it a problem yes ende musesia witu twende na ukwatena na kundini wa kilungu cha kadhama kawendo ina kwa antikaro na Bishop Jonathan Muthoka tuikunikila yulu wa itindo na metwano na by the way baane boindi bambelelia kwethia wendo ni waambia kuoleka ula wendo tunanenea ona wawi wa kitandani ni waoleka undu etha indi wathi utinda mpaka sana na wise kuko tuko sana nai nyeneza kutethekata tamundu muka kana tamuka koimanje atabika zake ndacho tuko zake ndacho tuko na sana ngwebuye nuko miwe ndo ndo bese leu anu ndo longi wi mubyo nimbo yete badali anyway na wao ndoto twende na ukwati ene na kuinga legosiwa namba yetu ya 239153
23915 niyo namba yitu ya utumani mukuvi waandika ende utumani waku mukuvi ambia na Mutongoi TV namba yitu ni 23915 ndatika sianata ndatika 12 tuithia ende tuyambothi uthiumuone kidogo sionga masaa 5 na tuisiokethia na Isaya Kilimbo tuithia tuyosa makulio kwa alaindi me live Facebook pia tu live YouTube na ala me ekioni. Asanteni sana nundu wa kuikala mitambo nisu ya Mutongoi TV. Twende na ukunikila iluwa maundu meki vithukonyo itindo ile utanga utuma ndo sithela mitwano ethela kadhama kitana kadhama Bisho gwemea kadhela na tuikwenda kaithela twenda indi maundu methiwe mesawa sawa wamina kulika mutwanoni withie maundu masongete nesa Bishop nenda ukulia ye nundu ituthi uthumuone kwangoli ikula sia neobe akangi au me umundi tama kwatanga muno muno pe akangi withia ai ndwa mutwa lakini kila vinda enda amuthiko sikoko tia kitu I tell you habe thina wa yue azona mama ele kwikwata yu enda be kindu kemi na mutwano mitoke ni mundu gutwawa na ilea kumya nyaye ko nundu ila wa mina kutwika kana niwe betanga winda yemini kana wathi kutungia ni akili ni kana wake muzi wako ungame na ninonete mitwano yithela o yile tayoko ndo kwenda mundu muka uni watwaiwe na atwawa oundu wekala na masista make no uo maende na kwikala oundu moza na magathi unywa mate atwae no uo wende na uthiunywa oundu moza na magathi kwo na kuinda na nyawo no uo na ndale kalili kana ena mume kana ciana wenda kwithia ciana itiwe na mume na no woka imanthia liu indio ekwo na baingwa kindu latiti kina maana kongamelo bungu nenge example ya mwana umwe rafiki yakwa muthenya umwe ndizio nakwa neka hata online na muona online sana na sio tuko hii is a kuzio no with online nundu ningi na ndwi na maundu maingi ani mutai sa ingine zandiko counseling I know so na mukulia oi wikara muda wewe ana atwanite ona mwaka timu thelu imagine kuni expect sana na chuo tuko ni expect na online yani na mukulia wikara mtandaoni utuko tayu ambia ni oba nduna kama niki netele wife ya sana na wife ako wapi wife ye andi na friends yake sia yetu haki girlfriends na ni mutwae na girlfriends daka nazo ni nenda uthingi laki uaweta cha kwithia ona masista makwa na kano yetu ala natina kwanza la makunga me mutwana ala natinda ona mo so ambia Mrs wake we aendie na girlfriends na bado nene sauka nani sanana so no mwikitata no wetelete ko yuno to ya mwisho mwetela umundi mai mutwana kwa hivyo kwa ndio tabiandikia yukitindo dichana nga mutwana na nigwa muyo mundu onde mundu muka otwethukisio mundu enda nuna waamini kunyumba kutwawa na wamwa kitindo kiano kweka nacho tuatie maandikwala David watunenga ikuneza puli kilungu champion muso wabe hame kwazia kuwathima ni mulota enda utaoni wala thuku ona ande silanzi yani sialathe ona ande kalaki kaloni chala mabudhaze nyenda ruze kateto kwa kwikala iki kaloni mundu la watwawa na walea kutaanisia na nana aye munatwa mwi 8 yimini kana oila sikalo munatwa mwi kala oila sikalo sio dio mother boyfriend oila sikalo sio udi kutegea no sio ushoka kunywa
wila tikalo cia kunywa wila tikalo cia kwamba kupasua mundu mukaja bamesani mukamwanalyze ona kumwemi wenda kumwikalia umesani wambio mwanalyze wina ndwangi na mama no weakness yo mutwano yambio thela mundu uye ona utoye timulaika so bika bandu nenda we una girlfriend jambe na bana number 2 na number 3 yule loko iso bika level ya kwambia kwikani eza kwambia uswania message ya number 2 na ibo kona umeangi ona maiti ya mukamitwano ati namba kwikata kuima na makambia kwenda na mipango ya kando ote nundu mundu tosu enda saa kenda kana saa 8 mukadeku na ndane sokoma ni nini silia yake ni twaye chau tuikalo gina ende what is the next option na yambio manda option tuweke yo nenga aume maito chance cha kumanda another option mundu muka etwekanie kiku kitina nicho ketwekanasia kana chondo kine tina nicho ketwekanasia twekania musi waku no yeka na agetindo no concentrate bake thimane kichako mundu kilima kino cho kina nyauke na kigukie moyo haleluya maana kwa maito ni Solomon waandikio drink water from your own cistern to me I would say kana kwa ndonya kwa siati andu mekale we sensitive na mahitaji ma ulonge ni kana kitindo ukaizi okethia mwemi unde kwenda kitindo fulani ekana acho Paulo isiati ngamanya nyama ndo na nene anyama na nyama jisi mujopi nyama ya ugali yes ila unda mezua miniati in fact au kone na kiu ando manene kuhusu na masia ukwa kana mailo na macho ya ngombe kwite kana buye kwite mailo yangu luwe kana mailo yangu luwe maile kwikata ni mailo ya ngombe kana mailo ya ngombe na yeso kala amiati ni mweze kaundu sindicho nde munene sio nde nenzio indi ngamanya penya mangodio ya itume mundu ngia baluka ndimeza nikana ndonya kutethesio su au ngame ukamanya pe kindiro na kwika nakatuma muhimi wa baluka na kika affect mutwana usiola waile kwika ni kwa kanacho nikana mutwana uungame siana siungame andu maungame ni family yungame kaisongo nina na alama ya mimi siwezi it is my right nina ngati balo no mine kicha right akuambi na right katika mutwana right zila kwa kuona hata right mimi niwe na right yolo adhayo wako na aku si right la una hata we na right mukau niwe na right yolo adhayo wako pia ngime ndana dina mbesa kama ndo nikuta kala nandu kama kala na mameni kana mabizi kana akama makamya nje mbeza siakwa senda siakwa de disclose ya nanye ndizole ja mundume akaisa mbeza siakwa kana ndizole ja kibeti kama nanione yani ambeza yanata na ina nundo akauki okoka uiku akauki okoka kuja mukau na ndesi kwa ambeza yanata ndesi muika plani mwika aundu kwenda na ke kaundu kwenda wewe na ndau makwo hawe ndau maisha lawe kala eweka uzo kile ule unathandika na TV uwete na mwenda ndizikazika na TV mukwenda kana mwenda uva wiza ali wewe ikalete maisha mambo themba wiva uri ngo mwati gitindo dikiaffect jana ka affect mbesa kika affect maisha make nyumba kika affect siana kika affect maisha menyu na asiai kika affect na wea wenyu kika affect kila kindu nukwenda kunganya mutwano umanwa na itindo noima na kadhama ka no kakie no kombisie ni kanamuzi wako uungame ketawa kadhama kawenda sure asante bishop naende bishop atwini anesa na makule mambe yakuka kusila 23915 na pia wethe ukuliti kule ya TV ya yulua kilungu cha kadhama kawendo ambia na mutongo TV nikana wesaidi anetoa kwatiania indi tuambothi uthu muoni ovaini na tuisho kethia isani nyingi nikana twende na kwatiania saa yingi ni idhaa ya kuna simu ondumwe na indi kukulia mokulio maitu alatu ina moka no comment with ya winayo kwisila nambani otumani mukube kwisila Facebook indi twithia tuikwatiania isani yuja keli yolua makulio mako na twithia twibingu ya Simoni kana wesaithia netwa kwatiania vanyeto antikaro ninake Bishop Jonathan Muthoka ni wa kilungu cha kadhama kawendo mumonde tuikunikila yulua itindo na mitwano kana nandu ilaende
siangiye mitwanoni. Asante muno nundu wokwatana na itu nthini wa kilungu cha kathima ka wendo tuisio kithiendi tuka na makulio maitu na tuiminia unenania witu yulua itindo na mitwano kwao yende tuitikilie tambo kunda kiwu na tuisio kithia isane yu ya keli ende ya kwikala na kwiloela Mutongoi TV. Inu ni Mutongoi TV. Ni undu withia wana kiutani. Ni undu weta evinya no tonye. If it is not mine, tell me whose it is. Ni maundu masiasa. Enende meba kubiku maka mutiani. Mimi nitakuja kufanya mtihani yangu, nyinyi mtasahihisha, nikipita mimi naendelea. Akishindwa in 2027 ako tayari kukubali na atakuwa mkulima. Nisipopita mimi naenda kulima. Vyalama likilevo na matungula wea na vyalama akomie kilasini. Kama mimi ndio nilikuwa nazuia maendeleo ya Ukambani, mbona haiendelei? Ndio vingie Ruto. Kuma serikali yaambia ya Ruto ndao kabukamba kwa maendeleo. Gen Z ni mamwete kutuma mundu musiai. Ati mumesemaje? Wewe Kasongo! Hata Ruto mwenyewe akijifanya ndiye chairman wa IBC, Ruto must go. Namo Asia imakulwa measiata. Nisenga na ndwangi ona yumbe mundu ayukila kanene ya Kalonzo ti wa class cho. Kilambeke muswani wayo yu. Tunato kwenda tenda Ruto enuke. Kalonzo ni mundu wa kwatwa. Members of parliament yailete kutikule development kuma state house. Hakuna mtu hataki maendeleo, lakini maendeleo ipatikani Ikulu. Ilo kwa ayumbe na bwate mateka. Ndio kwa nigo Serikali ya UDA operate ya handout. Kama leo kuka ni ikumbi ya siasa kila wachumwa kwambe ya saa 3:30 cia wiyo winake Erastus Kithuku Anzomo wa Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Kendo mundu usiawa nacho kinengo nonga iwa nengie matness yo mama kana ni nacho ni primary school nake anana kindu kikapika bandu kethe kindu kikivithika ve kindu kithia wanthini wa mundu na kikamumyo twiini akatanga songinya nthi cianta talent ya kunenyiba unaona kwa talent kusudi ni umanuke ukamshughulikia kinengo cha mundu nicho kiseo baseme kalile yake mundu ndela naye kama maendeleo kwikala maisha makwa ni sawa kumanya kinengo cha kunikusio mundu waki mianesa kisao kumia kindu Nye ni namba kende ni enda bandu gakidia namba kenda ngimezi mubila kunzi ngale gwithia na umezio no naje ndo ndinege gikozini tikambelwa ba ukamwambia kama na kwa sali shabeti wa mbua kila wakatano kuambia saile na nusu cia weyo ndio kwetie kilungu cha inengo na mikanile niva Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga Nini sio dhambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chonde ona kuo wende no thambia waikindu kithonokete kutata na wendi wa kwiyailia maishani Kama kasilia kamwe usoni kwa mwambio la museo Ruto umeona tafate kindu esilia yeye kwa lene mokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ikithia nusongete nambe nundu vamwe vatua wanevia tausi wana hithi bandu batekindwe mama usio ndambesa bajewina kapointi dikana nake kamundie kaela no kamundie kale kombina mundu saingi mundu nuvita cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uwo ni kuendeya kwikala vala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa otivuotimbo kowe ninyone nikomie kowe asi magwa nejuo mathiava ake mama wewitwa akanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata twiyawa mbuinzau ya yeneke
kase niwoneke abilani ambia na babindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambe ya saili na nusu siaweyo pa Mutongoi TV ngwataneo ya Mukamba. Kwa kweli na niwo wendo nota uwau nivavika wavandu ukethia nota ukwiwa mbevo na nota ukwiwa muntia nivesa kusongwa ukethia ona liunu kuema indi niwe nevave sila metho imamoyo ainovo vesa kwisila mawo munuka uu utamuka kana ndi ukwata to nundu waku ni uswania ainovo wisa kwiya mundu numba isyato metho mona mundu emwelu no mumesa kumanda mundu aka mapuni ataalamu ni mavetukidhisye no kilunguni cha kiwiyo cha Mutongo pala utonya ukwata mautao na kuolelelwa cheni jiulua maunduma konetie wendo nikilawa kwa mbelilia nginya wakatano kwa mbeye situlu siya wiyo nginya saa sita siya utuku kati va Mutongoi FM kwatanio ya Mukamba. Ni kumina waisi ya shuli masaa makusioka makao ni kuingia Nundu wiyo mukwatani tiutwa ombola mpaka uvike tuingie nikila wakwambililia ngina wakatano kwambia saa 11 siya mawiyoni uvika saa 3 siya wiyo tuingie va Mutongoi FM. Wikendi utema dhauti wikendi najuni kanako ile wikendi waku kila wadhanda tu kwambia saa nyanya mpaka saa 11 siya mawiyo tikethia tuikuetia maripoti o nthema madhau kwambililia mubilo wa mau volleyball madhau mausempa rugby katua madhau wangi tukasio karuka nena na makocha madhau kibadhukanyo tuikale na dhauki onanginya mashambiki mena mwanya kunenga ni mawoni mo undo madhau mesete kuikala ni Mutongoi kiwanzani kwambililia saa nyanya muthenya mpaka saa 11 siya mawiyo va Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Uchandu minawane kuisilia kuoka indi ukeka kiuwisila sya wiyani kwaku ndoe makutani sya na thina na kwa ilia mekalile yaku silingi wa mumandi wivata na uo woneka kwisila umandini kilungu ni tukukume tunachoka kwa kukelewa kwa mbililia nginya wakatano mwendoni wa saa 4 siya kiokoni kuvikia mwendoni wa saa 8 siya muthenya va Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. You no withuki siya Mutongoi FM wibala uwi kwisila app ya Mutongoi FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongoi FM kana ulike kwa www.mutongoifm.co.ke Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Inu ni Mutongoi TV. Ni kumina waisi ya shuli masaa makusioka makao ni kuingia Nundu wiyo mukwatani tiutwa ombola mpaka uvike tuingie nikila wakwambililia ngina wakatano kwambia saa 11 siya mawiyoni uvika saa 3 siya wiyo tuingie va Mutongoi FM.
Wikendi utema dhauti wikendi. Najuni kanako ile wikendi waku. Kila wathandatu kwambia saa 8 mpaka saa 11 cia mawio. Tikethia tuikwetia maripoti o nthema mathau. Kwambililia mubilo wa mau, volleyball, mathau mau sempa, rugby katiwa mathau wangi. Tukasioka tukanena na makocha ma mathau kibathukanyo. Tuikale na thauki ona nginya mashambiki mena mwanya kunengane mawoni mo undu mathau mesete kuikala. Ni mutongo ikiwanzani. Kwambililia saa 8 muthenya mpaka saa 11 cia mawio. Va Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Inu ni Mutongo TV. Right, 90 musiaisia wa Mutongo TV ni tuasiokethia ingi. Tuende na unena ni ayulua itindo na mitwano, itindo na ndu ndini wa kilungu cha Kathama ka wendo va mitamboni ya Mutongo TV. Nye nitoa antikaro ninake Bishop Jonathan Mudhoka ulaini tukwati ya niana kendini wa kilungu. Kila wakati tu kuambia saa 4 cia wio nginya saa 6 utuku kati. Atoto nyela isani ya keli ya kilungu kicha Kathama ka wendo. Saa ya keli nivotu ithia na makuli ukosa simu siaku kosa mautumani kwisila utumani ni mukubi wa 23915 ile 3 kenda imwe 5 ende ukulie kulio yaku kana o utunenge woni waku utona kuthia we ona woni wiki bathukanyo ende utunengelele kana wisaidia netwa kwatenia nyena uthocha ingi officially sani ya keli nikana tukwatenie nginya tuminukilie kilungu vamwe na kupowende indaite ya sani tukwithia tuyosa simu siaku nikana ukulie kulio yaku na ende Bishop karibu tena sani ya keli. Wanawani aja karibu kwa ala nzima tutukisi. Yes. Yes. Na runenda comment. Asante sana. Na nienda tutanamba ulika makulio ni commentine tuamba umanyae. Yo ibindayila wa manya mwendo waku nulikile itindo ni itenzio. Waile kosa itambia yeku. Solution kana usunkyo wa kana otethi oloto na kwika kwa mundu wakula wa minolika katika itindo itenzio. Process dhila isi. Process ya mbe ni kwamba kuboya. Ndawe mboya. Na kwa alama taboya. Kwa alama taboya yu no ndawe bundi cho kuboya. Nundu itubulani onga ino no important. No ke wora no boya tuenda step ya keli. Step ya keli nila muka kalandi. Uketa mukau. Kana uketa mwemeu. Nundu kidu chambe akaingine makia akweta a moment for a meeting. Lakini wele wati we stakeholder wa mutano. Yes, akainge makia ni mundu muka. Yes. Makia ni kwithia hii. Mundu usu umweta oneni wa mubuthia. Ainge ma umemethia me undermanned na ekani kinene very openly. Weta mundu muka na kini kinena openly mwikawasa mabia mongimange. Mongimange no sa. Ona mwangimanga uwonu tianzia ni bati binu wikita kuwa TV la kukione. Ninasyo ila mwambia ni yebaya mwambi yone. Ndwa nena anebia. Kwa neni na muka wa mwenu wizi ningu kwenda kebeti. Na kia kuya either aje kana ningu dhikwesilia. Na mwambi ya communication mweta na mikutano. Mwadhika mkutano kambe. Mwadhi mwanywa kawa. Mwadhi mkutano wa keli. Mwadhi mwanya chips. Mwadhi mkutano wa keli. Mwadhi mkutano mbesa. Mwagiro dhakathaka ngobu. Na mwatanzi ya mwenuka. Mwezi wafika level ya kukuana. Mwapangiria mkutano dhikwenzi kwa asei. Ounu mwapanga mkutano isu. Itanaiwe mkutano ikana mweke lende mweke kindu kita wa evaluation. Umundu ukuona idinu wakutwana. Babe banukona pena chao. Pena dina. Nuna kuwe kibeti wake na wakilelia. Chiuo kilelia su ni mbomu. Neka alipuka. Na alipuke kamina mutwano. Apandu wa tele yiso alipuke mine mutwano. Iti kilomo dabio mwendo wa kwa tafadhali. Kila kibo kike na heshima. Tuka kike ko tumia ngumi. Kana kwa tumia vinya. Kana kwa kwendo tumia mabinya alawi na mwaka na mtsindu iloto na kwa na mwemi unura kwenda isi enda kubabalawe. Zeneta sio tumia
kumulasimidia aje mwito kwa ndaya sana sana la mamino yo liwa wiyo nodo no mabende to ngena bekindu ngena tunene na nienda ciana ciakoma kuze no twanena nia kana ni advice yunu tukwe kana hacho na nama na icho hino mabika wabi o story niwe mwenye ningua babe na chao pena thina ndo akitumikina nakina hina kwambie kuonena sinduzu tukatwike emotional kwambie kuya nundu ikiuki kitakwananga mukutano kana wambie kucha moko kana wambie kumangana kana wambie na sineneka control your temperaments ya no bina we control self control kitu chapata muno nikana mundu akwethukize na we munanga chance cha kunena kila kwendo nena nyuma amino na through that process inaweza hizi kupetanga jao itindo hizo na no usio katika hali hizo kambula waendete hata leo kabisa Bishop Kevia ni kibeti na musee wako kwa kweli ndio ndo ni mwikalia ndio ndo ni mutabe cha sindui na ilete kwikata you ukenda utondo no mutabe cha sindui su nibo move up to the third level na third level ni kana katika mutwa nosu enda mwatwanie na harusi pia ndo mamungamie katika harusi na ndwasu nimo ataimambe menyi manyo mamutwa na mukenda atayesu matepo pia ndwangi mwanengi weta ataimenyi meta wa aseimenyi promusi aseimenyi ni mekala siana siondi aseyela meno wezo wa kunena ni asiana sio mbe aseyenge na mumatesi utasiana sio kwanza mo udani wo nikiukiende kwa amumeno tanu mwingi pio nunu mweane ku na uteka advantage indi enda umite musi wina tabia kana wina mwikalo nudo na ku approach asima muse waku ukanongoneza inya waku na ipo ba ugo ndazi ati pe pata we mundu mukakwenda we pakupe na inya wa muse waku nudo ba nudo nongoneza inya waku kamwe mami pape na thina ningepo na nditumika na kana kindu kiki na affect kananga nyeno sense kananga nyeno change kwa mwite nikana umurabi umwe babe nyope na thina na uona maundu moganeza kana wendo bala baitha mwetha kundu kona ndadi ende tu tumenya kwa na ndadi wa kwenda mwe free na wene wa your father in law na enda mwe free no mu approach mukane no kamwe by the ndadi nyeno kwa na nywe na ndai ya na nienda mbetie muse wakwa nube bantu gekona tutaendete nesa kana tutethi na ndeto yusu ni musi ulatona kwaje musi earth na undu maunda sio ne makenda matatonyeka then pala mwenda kanisani pe pastor ula wa mukwatanisi harusi nene ila mwatanye na harusi ngunda mutatwana na harusi unaenda no kwa ndisi ola mwandie pia mundu wa ndio witness mwetwana mutwano nongina anake na ma witness yode matevo pe mundu lotinda na sia kana to naenda edukiwa ni muse waku tumia that avenue in other words ni mean ati pe a third party lakini ili involve third party wezi liambio mutangasa nenya yecha muse waku mundu ndemanya mundu akita okutungani wa na kutungana kwa zela ya edit na kiu no the same procedure igenda no twende kibetikite tukiyazia wakikula ni kuya na kuambu kana kukwamia na kuthikwo no ngine gutumie binu zozote na if the worst goes to the worst and then mundu muka wina sei no what itanya ko murabi mwe pa nene na nya wa mwanake enda tu inyaku nethe yake twite iku musinundu mamino twana mwenda na ziko nokwede azema mwanake magenda mata muta haya mamwetu ni muta no what na mwene na hoyala ni maundu nuna akakenda dedukizia simako onagwe katika ndenje yes mundu utanenga simako ndaya wikali nake mwekata paipata mundu mwe no mwela mwenda mathina pakenda we mundu ndo tatwa sindizo yes mwaile nda inyonde era na simako aketukisi na kuweta na simaki kutukisa nundu andu awo memwende ucio ethini ni example limwe ya no mundu abakubi nakwa na ukiako sana muka na yuni kana wethi amomeli mayambo solve kindu kiu so musea banga kwita asi na both sides
nela wa metie ni kana moke manene meka ndio manene masolve thino la wibo la mokie na maumite ogamba mogite kuta la mokie beti chabanga chuki nako nywa so ala meogitonenwa na mu maneno amo chuki hibo chabenduka you can do right kibeti cha mudembosu we are hypocrite na hypocrisy jo wa mutwana nundu paingwa kitu kito notuma mundu mwenu wende na nduka ete asima kunugenda bena dina na wapika webinduka no ipika mundu musyo zuna nsoka ya ligile mundane ya nanga Adam na Eve nsoka yokieta na munzyo ini mwisho ya binduka no kendo rere kitu cha mudembosu mwana zangu ya wailo likamboyani muno nundu mutano winda mathina nundu ila wakweka na yaga bindu akebanga wendo ndoneka na ino netio na andu amwe aziko na azimoka na wamutia bu azimaku na wa Temba town india oyoka wethia akuni achezuwa muthuku muno abika aise upapyo tiwola yes tiwola na nyagwe kweni wisi mundu ambika na wabe na thina wizile wana ndendo manya nunu usiubie usuni hypocrite and that is death in waiting Ewe kanesa kuya sheye ingi as we talk na munoyu atumia nuwezi maedhi ya maundu hapo father in law ndedha na maundu maingi exactly aya kwa mother in law angi mata ikisirani mata ende tochi na manenete lakini maumia nundo muka mwana nu immaculate muka mwana nu onanda mwebuya ekana sya meka nile lakini muumia waka ni museo kwanza ni museo number 1 yu kiu wanena chawo na tuchonete ochuma gitukie nina ndio visit omusi kwenda musi mati nyawoku na mathi ko mataoni na mali kama town mae kainuka mae kainuka uinyaweza ya ethini abu dena zabune dena sindu ila si utona kutuma musei ewa no muzo na tena ni mwau na atia nigo na mkama nanya mkama nanya ola umusobia ni kibeti mume wetwe na ndena chao teno weso kwa kuungamia nyawo nundu ndena source of income indi si andezi asiwe kibeti kisi mbesaki na sina mali nyingi kimetoka ila menene kundi no manyomba kila panu na mabiashara manne kichana isu iyongana na kibeti kiu muno na indi mesa kukwenda bena isho ta ibinda Christmas wathoka mususu eno ethia ibetile cia ume asu inyawo ethakwa nundu andu imokie haya ni mekuo mahikira kona na ziondu maundu mamekutethi nyimarela jenyawo maona wetu ngiona mumeticha methoi wisa ni wendoi wendo wachati unu wachati unundu wa Christmas ini mamino kinyanza na mitoka ya kwatwe na yakuna kona mola ni nyawo kizi cha yutasi na nyina asiati tika leyo maisha genuine practice kindu chako nundu maisha mapinduka itikilanda bena thina paingo maana magala maisha makuifanya atila mwemi uteko winyamu aketheka we mndo manda mokiala manene pyo ukoko kaya nyombo kambio nyusa wiweka ukasunga kumesikila ndo kwendo sunga ingawa nangi ukathibithia mundu umitsengwa ezunge muthia kwa TikTok wake kiziandu ku TikTok TikTok no ile bikyo mwemi kwanza mukanenge ini mwemi woka wisaidya mwa wikiti nangu andaza kuyetina kana pastor la woka kukwepoyo mwale ruche yopa ngaigwa kwa mwene na luka tweka nina maisha ma hypocrisy asu mimini kana twitindoni itenzio na kibebani twitikilei kana enda twitindoni zio twitindo na be yourself enda no nyuzari kana no nyusa enda waka wetikila waka utendwe enda tutenda cyase itikila mbeda janya wase na mana isune thina pindwa kakwinda ya hypocrite ewe niki bishop niki ando inge mepita ukethia mundu ana ni mulevi anaye mulevi aimbe basia kana kwa nayo mulevi lakini ndipita tabia Yesu nambo mkwata
Juu kila kitu maama bitha tabia suni kitu very simple. Asiai ya ingi nienda ngutabe wetikala nole kana. Ti asiai ya ingi wadana kwetikala mwetu meze no nyusa. Ati mwana wo ata mwetu. Meze ata nikala kweti yato na moko. Aji ya Afrika. Ninoga. Ani kwa katika Afrika ni kacha mundu muka alika kinene. Uzu ambe ya otalwa katika notion nyingi. Na pia tegeda na hapo. Kime? Wow. Nozu alika level ya ila yeta wa being labeled kana kupakwa langi fulani. Ila nimesikia mundu ni dangerous. Ona ke kanisa mundu mukaje yote mwesikie nusa. Nunu mbiko makanisa medical chwando kunywa. Uzari esiwa na methangi. Na mwaka bitikala na kanati akaimanywe ni manywe. Already akaimanywe manywe muno. Ainge muno. Bwana kunywa. Na ndizi ni stress yi. Dine soma na hicho nizi ambige uchunguzi uyo kana inge ondavi. Nyake na bitu kangena bwiti na kama inani so rumenyo matukwa. Na juu moka mambia kukengwa tundu kutwa wine. Numa mundu bolo kutabwati ka wine kenda na alcohol content onambe wa huki wa taska na wa kawaida. Na juu wana mundu adhiunga mia musinga mawiti ni wa mawita musinga. Ayunga mia musinga wa wine ikuna ambi yesa maizo vikasa star. Uyona kote nesomilwa. Within a short time we become mbwezi onandwelewa. Onandubota kuwaliu, onandubota kusongia mutse. Ni wai tena simu yokite. Kaindi tambe kuwa. Katu iwe simu. Mutongo TV, hello. Hello. Yes. Hata iwe. Yeah. Hata iwe Yesu. Amen, amen. What in that? Nesa munoi. Tunete na ukumawa. Wacho sindo kwa te wao. Mwenye ndavye tafadhali. Nika na bishop na kwa mane. Nika Apostle Paul Mulei. Apostle Paul Mulei. We, kwa mitambo ni mbasa undiundungi mwa Apostle. Kio wezi bandu India makokai. Karibu sana mtu. Karibu sana. Yo ndakame adie nende longucha. Kabisa nene nzimana. Simo wende nesa. Nesa. Nedki chakilungu sio. Bishop yake begeno tauna sio. Bishop nawe. Asante. Hivi kivi na kilumkiki ndeke ba saisi tuaniamusa. Amen. Thank you kwa mimi. Asante Pastor Paul. Keri mama Kilimambogo. Thank you. Endi mitambo ya Mutongo TV. Isano tayari kaya makulio nataka nisianata nataka ni miongolina dhanda tu actually taile kuambia kuosa usimu kanaweza hivi atuina sala wa muno. Mutongo TV, hello. Pole. Aya, namba yetu ya kisave ni 0792 kwa line mate kione 0792792553 na niona nitweba yandi ndi TV ni yako. Mutongo TV, hello. Hello Mutongo TV. Wa. Sini atilika. Nukutwa Promise Joy. Tutamba ni teme. Thank you sana. Mitambo ni ya Mutongo TV. Twende na unena ni ayilua itindo na mitoano. Kilunguni cha kalama kawendo. Mutongo TV, hello. Ayilua itindo na mitoano. Ambako sima TV yaku. Mutongo TV. Siwa kuna simili. Ikidi kana niwa amba kukola wasia wa TV. Kana wambe hindi kumia wasia kabisa ni kana tukuatia ni 0792792553 ikule yaku. Mutongo TV, hello. Hello, Mutongo TV. Yes, what in data? Kati na nenesa. Nene tenao. Nene na Lydia kuma kadijama. Lydia kuma kadijama. Auntie Carol na yes. Bishop.
Yes. And it's very healthy. Amen. Na nimepata na nimefurahi Bishop na Mautao Mateo, Auntie Carol na Makulio Mateo. Asante. Asante sana. Thank you. Asante Lydia. Haya, kiwio kiseo Lydia. Asiende kibindi ni kiseo Mautao ni maseo na niwo tutombe wene ngaitu na Bishop. Na mwanzilishi wa kibindi ni Yesu mwene. Mutongoi TV hello. Mutongoi TV hello. Pole. Haya sawa sawa kuna simu olawa asia wa TV ni kanatu kuatia ni bumwe. Twende Mutongoi TV hello. Mutongoi TV hello. Okay. Sawa sawa. Nendi tuende na unanasia yulua ichindo na mitwano. Bishop. Otioza simu naindi nguli ya engineer mako manzeo bisie mutambo wa SMS wina issue kidogo manzia isenga nawe saidi na kunikila mautumani ndube mautumani nene naona lakini mutambo no ambete mathina so indi wa director na engineer mako munzia ise mutambo si wa SMS wenda kuna simu indi tukunie kulyo ya kuniva kanao utao waku ni kanatu kuatia ni vamwe Bishop. Mutongoi TV hello. Hello Mutongoi TV. Hello Mutongoi TV. Hello. Yes. Auntie Carol. Mwenye. Nezanda. Swadimu ndo wadimu. Azanda uingaliko siku. Ingaliko siku. Ndio zima madhabu. Ya amalo muluda. Uine kulyo. Ayendina vile tunatawanya mteo. Wow, asante. Haya, sawa sawa. Na huko na simu uka komenti, huko na simu aidha uweta ukibende uliwakili hata kana huko na simu kulyo ya kwende ivyetu iba kondo wa kutwenda utungia na metwano wendo no adele metwano ni atuikunikila ni chaucho kidya chaminie wendo wa metwano ni chao kidya kieta madhina metwano ni na nduni na nicho Bishop webani kana indi atunenge utaula waelete tuatie Biblia tuatie maandiko na ituta uno vaelete nikarawize nitwakwatenia vamwe Daniel Wasua ngalikosia tala kasia bado tutamba niche onake dini Mutongoi TV hello. Hello. Yes. Auntie Carol. Why watinda hata mwa? Natinda nezote diwe. Nesa munone na Bishop winena na kivinyo. Ki? Winena na kivinyo kuma kibuye ngalija Dandora. Ngalikosea Dandora lobi? Wow. Nyewa manena ndeko nziogo na kwa newa na dana ngoni. Wewe watana kabisa? Na ndia sia ni wa kwa tao utao kati wa maundu ala manenwa. Nina kwa tao katika maundu ala manenwa kujibeti na kujibeti kutu na mume. Mwa. Asante sana. Na asante. Yazimika imuno. Amen, asante na karibu wingi. Niwane kiwio kisio. Alright, nakuta uo kiwio kisio. Haya, Dango Kampesa bado tutamba ni chemwindi ni wakilungu. Thank you sana. 0792 792553 0792 kwa alama maybe omato ithukisie. Mutongoi TV hello. Hello Mutongoi TV. Mutongoi TV hello. Hello. Yes.
Twatina nesa kuongelanga wasya. Twatina nesa tunene tina ukuma ba. Watinaba. Nesa numbiwa. Nemkungo kwewa. Natina nesa na bishop. Hello? Tunene tina kuinga liko siva. Okay. Usienda mwanatuka nani ilikana mbesu no sawa. Ukaingi kule yaku ndukakie watu ikia by the way tabea me ukia kukulya makulyo watoto kia nundu indi ethe ndukwenda kweta sitwa yaku ti lazima wete sitwa ethe wine kulyo kuiwa ndu wete sitwa yaku you are allowed we mwitikilie kulyo wete sitwa yaku lakini ukulie kulyo usungiwe sawa Tamone Mutongoi TV. Mutongoi TV, hello. Hello Mutongoi TV. Hello. Aya, wako na wapi India? Mutongoi TV, hello. Mutongoi TV, hello. Hello. Okay. Sawa kuna simu nena kule yaku kana ucomment kilungu na maundu methi wa mesa sawa indi twende na kumini ya isani ya keli na ya muthia ya kilungu kicha kathama kawelo ninake Bishop Jonathan Muthoka nyenete wa Antikaro Mutongoi TV hello wete sita zako ni kulia ndokawete sita baina thina Kekulia hii. Niki au meamu matendao tunenga mbesa idiaka. Da unenga mbesa. Na aidi ndono ni woka enda kuwa. Ni woka wa boka. Onera ewa wako everyday. Denda unenga. Ninga uwe. Ni woka enda kuwa. Na ndaki wana kusini siya kwa ndaka ando wea. Na isi ya. Neka na kiuwa ume. Sia kwa unenge imbe ale unenge imbe sawa na chao. Ndio asala ndito komatu wila ongeze uya. Na vile ngo isaenda ni andowe lazima ni bembeleze na hivi sasa ingi wano yeta dini mtano ni miaka yana 27. Na kini sasa nishamzoea yuko hivyo sasa utafanya nini? Ningi nyaki nene na hindi la wipia ndambi ya kinene nena tatite aya lawa kanyita nena kwanza wasio yingi banike tirani okay nikipeza hapo ili pole mami Bishop Weba wow pole Bishop Weba ano kusungia asante aya Bishop wewe yes ekana wewe umeme udhima kaomba kasukuma nana na kwa mesino ya maono maingi ekana ambe kwambia na kwa zembe ni pole kwa mwaitu usu tiki ndo kila hizi kwikala mutwano na miaka miongo elina muonza na uweza hivi ya mutwano ni usuwe mwene dwina hukumu wa kuthi kuwa kindu kikwendekana nyumbani su kila kitu maa omengi menda na tabia Yesu kitu chambe ni kulea kuikia muka na kulea kuikia kibeti chaku kumana na sindu itatu heitha undu waiwe wena seimaku wena waiwe musini ambapo inya waku ndaikia wanithe waku kana kwisila your former friends kana dosi akwila watu wana zote namba otwana tunaenda watu mandu na ndu mataima ikika kusema kita matu ama kuisa kono ndu aketumikiwe wena kamutuko ke kona nyakana hu wena ken onake wena wia mundu wona either ndu nyaku ekalagwa ni theaku na mutindo la woni ne theaku no goro na gwenda wende nyawa ko asuni muthemba mathabao makitwe thayo no mundu usu and that ni kwizilando ila watuma then nini kana mundu la wokio twando ayeso mwitikila pyo takibeti chaku mundu palape na kwitikila na kata ndosa simu ovya obo Mutongoi TV hello. Hello Mutongoi TV.
Mutongo TV. Wati ndata? Neza. Tunene tina ukumava? Onene day. Na Harrison kuma Mbusiani Kitui. Mbusiani ya Kitui? Yes, Harrison, karibu sana. Wene kulyo kana. Tangolilio Reverend. Katika Biblia hii. Bebandu Jizini buku ya Ruth. Ya mundu muka ni moyo mubodo na ni muito. Ai. Okay. Na ni muito. Wenda ufafanulie. Ni fafanulie ndo mundu mwali de kala na moyo uzu. Aya. Asante. Kebi andu Mbusiani. Aya. All right. We mutheati usunewa mundu mukani muiye mubutho na muito. Bauga muito ndishwa. Danati yewe mubutho. Mustalusu watu nene webukuni ya Petelo wambe kilungu cha katatu na muswa wa mwanza. Ewe isite nini javala bangi bambe. Niona kiloko kita kwa zama kulyo nde nikanaba ya mwiso onde nisungie monde nikanaze ya yu naambia nimenda na flow naambia na atila nibendonge wako na simu mimi usu wako nikango ambao mini ola mama wangu kwa kani mini mama su ambe nikanatukelea akele ko enda wikalida mundu wa muthembosu kidu cha mbewe mundu mogwe kuni makosa ona kwa ndenda nikale na mundu noje vya ona ngenda kuthikuwa sabuni na labda sabuni la udio ndu ya wendo ndu ya kivanga na kwa ndiko ndo thamba kivanga nunenga mbeza kathikuwa sabuni la ngwenda kila ndu menda na mahitaji tofauti bila wala kwenda utanenga muka kumbesa ina imilika ndu muamini mimi kana mundu mukondo amwitikila kwinda part ya maisha mako na mwe wako na ti usiwe weka pe mambo thembozu kona mundu ayongi nagathi kwa sindano akaongi nagathi kwa manana nu kuumanyana ni katikati na watu ana kondo apata mo lecha kibeti kiotethesie uri mutethesia naenda wina dabia izu etikila kana mwikalite miaka 27 mwikalite miaka 3 4 5 mundu aumie ko aumete na ebukwa kwikala na kuendea na especially ndemo muziere siana itikila kana pe maundu we mweno tatona kwika na utaitwa ile kwika nenga kividi majukumu ikoni na kuyoza majukumu alama aume ni kana zede bena kula kwita wa kushare chao responsibility kana kushare mausisho kana mauya na bayandu benda bena mugo zimini yu munu muka wezile mawezelo tasu aende na obinye kane mume na nenda bya ume tafadhali ethe wa muthembosu pinduka utwike mundu nundu ndwaiso utwika mundu kubika pau wikalite tawikalite wiweka wikalite tawina mwikalo wake namu nundu namuni itenda ku reason you must reason you must accept ndayombie mundu na akili na akili ya kwikaneza atwikanone kwikaneza nundu kenda utamwekia bwe mutu yo wakwiba kubebyo na ni mukago ukaikia ungayata utamona na okay karo za simu ingi Mtongo TV hello Mtongo TV Mtongo TV yes karo nyeni museo mwana bishop ni muima okay nyeni wa mwende na zamana bishop ni wa mwende na zamana bishop nyeni za Robert Buzi Robert kumaba kuma endau kuma endau Kitui East mwende neta neta wanaenda kumotonga ngana ngito ni kudo au ikata ngito kwa ni kudo iko ile nini kulia ngito meamwe omya mundu ndio moni matwanie
kwata miki namazuka megala ila namuni ni waigere de nyo ke ni ya mo ke ka ko klende megala chao ila kila ni waigere de lenya matelemia ukega mundu we o kala ende te abijo kujina ko lo kujina na ko ko lo ko ka nao kama kwenda liu ndete nduti ya geti nao kala ka ko di nao ka ko ka kai la ja ko na ko ma ka lo wala ki mundu amalembo ki inenda okulimbisho ele ke kwala ke bedikela kubeka kela kumomena kela kumwenda kela ele ke kalapha nuno mundu ko ma twanye no ma ke ye mona jana lakini akalu lakini mundu mugo na dina ni mundu amalembo ki bedikela ke kalapha nake asante kumkola yani ni ndani otona ke nake asante Robert nondo ekuli yako hivi wanakuya kisono ingeze zando maenda malalani kuko ndani kwisi muno ne kwenda lakini bila mutamo ne kwenda lakini bila mutamo sawa asante we Bishop yes iveti imwene siatheni nondo mekalana matelemia wenda kuka enda nama lewe na nama yes na nduna amete I tell you na ya don't know ya yewe no meya na kwanza wewe letebo nukwete thina nduna atie mbeza ai yue ni ndato zile tusongie ile kule wengine tukaje ile ya ile mutume wa kulia ni mustali weba kula wazi akane meyo mebudho na twekala na mono nginda twekala na mo kwa kumaelewa ninazi buku ni buku ya fita palowa pita wambe kilucha katatu mswa Monza petelo wambe jarra mswa wa Monza na petelo ayandika kindu kinda maani ashakana ibinda othe kama ile ndame miyo mibudho hathimana cia mundu muka kima mutha make mamwe ailinganisha na mamutha ma mundu ume kuma mwambio bila yaetie mundu muka aumiwe waune wa mundu ume onoga si chondo aume mekalite kana ondo me mombikite kimwe menda na binya physically be waka na nipo petelo waandikia ati ivi aume toile kwikala na akatwisi kana pesi ndo na kwika ika maomesia na sia maomesia kwanzie mikanengi sietuma tutenda tu ya dheu ila to thimbe wangai kwa mfano nda wokela uma kubwa kibeti chako na wa kiomesia nundu ngumi ya mundume ni kuomesia muka ikobi ya mundume ni kuomesia kibeti na kiyote lele na kindu chuni tulani la chopyo na wa atia wa meka maundu mambo theze kana mamomesia o ka emino na wa thimbo yani ukavoya ukewa uteulika nundu pek nai watia weka na weka ula muthani ukwitwa mutha wako kwa uno tayo wende na kweze kana yiba ezu kwa umbo ya siako uzene tsiutilika nasilika kwa ngai nibongo asiati we mundu mume dila wile na mundu muka eka kweze za mundu muka tamngane ne munenge chance yakana ni muyo mubudho onoka izi okoswani okona mikile ya maundu uyo kumisi pyo maundu amweza agwa mazia ai eka uyo ugekureza ne thanganya nundu ni wobota na ke kwa utu itikile kana aka paingoma za makiana na naume ni kwa kila kindu indi kwi maundu angi ne mwasio tanyi maundu mawthi kuwa sindu sokone sia kitchen kana sia zikoni na siombe wa mundu ume kuuzu sindu sia ngua sia mba siana kuthi kuya siana ngua akana siombe wa ume kuuzu kupangi vya mesie eka ngura bie mundu ume deza upanga muzi ukaila undu mundu muka rono banga muzi mundu muka niwizi kupuwa ngua akaikunza aikuna pasi akatola inejesiana akatoa skulu akasioka akauwa akakama akakala maundu mundu atia niwa zilizonde wona abika bandu akakita ukilia moko na lose up kuhusu aume matelemia niwe kweli bia aume matelemia na hicho kipindi ki kwanza kipindi ki ni kimu cha tumio na tumio twambia kipindi ki nundu aume matelemia ni maaminie misipyo ni mama aminie wendo kadhamani
na tuenda mamba pendwanye mikalo miteleme ni mundume ni watwana waka wala chake beti ba umusi dukiteza sia ndona ona ndoma nyaki kalata ya waku no gitogisia idiosiana na ndi ukita kwazi amuzini wako ni nangu yati no baluka katika musipe ya wa mundume ya wa mundumuka mawe makonaneti na ku provide lu kwa maisha kila mundu kana mamusiuzi ni wa mundume ukenda we mundume na manyabo bagwa paisa waki na liula wezabu maba then imini kana wina thina munene muno na wailobendwa mwikalo nundu abalukile mundume ukenda niwe mundume na ndwaiza kwaka wetelete mukawe ka kwakia pewia be majukumu matema ibeti ni mundume no wailo manda shelter ya muka na kingi ni kumonenga security na kindu kimwe cha security food security pakenda bata ingali umuzuzu ibeti tsikalasi na maisha mategweneza ona kuno wailo kuikulwe ila wakawetia leo na nduna atia mbesa hii na nduna mandali uko kawe na tiati no way we expect uke kumaba mundume ndoko tugetelemya na kuno tubalocha pindwa mwikalo no yumala taumelangi no yibicha taumelangi nikana wendo wongeleke kathamani nundu wanza wikitelemya ono wendo kathamani bwenda ko aya nakwa na yingi ya hii ninguthukuma muse wako no kuthukuma mbese sia kwa masiake sia ilobula niwe kana ndaile kwega tuneki ati tunanenyo nyonge bane na kuna twasio na kyana nunu bidaya ite mundu mukaila woka ali kadhini wa musi oka atamutethesia na enda kibeti chaku nikithukuma eka kuinde ilunga nyambesa isu mono ate kana besa isu nonginya sieto mesani sikaito mesani wikita kwinocha na mwekuna ya mwingi muno muuteka kwa tanza kila kipo ikalaindi mwana kindu kita wa manjukumu manyomba na kino ne tegithukuma ngewe nati budget ya kila tu ya banyomba no mwezi kila mwesa eka we mama na wina income nzio shungulikia kiu na kwa ndishungulikia visi ndishungulikia ida maundu mako wamethanga kana mako invest assets kana chao kila mundu mbeza yake neziki ondo yikitata ondo yendete enda tiu mwiwene kana mukako na sinduna mwemwe na ingi mukana waka kuna ki nge kuna ki ninonete misi kadha munume agewe na nye na kibeti endani bulo tukuwa tuwaimwe na kwa mmoja percentage ya 30% tukanunya 70% na mwanyambi ya kuwa nikananda kewe mutiote endani bakwalu ukaumazia 10% na kwandumia 20% nundu mostly au mengime na nambezo nyinga ingi ndi mundu mugokenda wina mbeza nyinga ingi bewa mwemu ukende kuumezia mwemu ni kwenda ina mbeza nyingi share ta family haya nyasetwa yiwia Mutongo TV hello Mutongo TV wati nata nina joga ingi Hello, nina joga ingi yule reverend ni wanzo ngeguli yakwa Sima TV lakini kwa bandu adia Ola wase wa TV ni kanando baba oito Okay, sawa. Thank you. Na uito. Bandu be uito Bibliani. Yes. Ila tukwaza uito yina emini kana ona mawonzu oasu twitikile tumakwisie mauletu asu kutwikale namo otukwita uitoba ona tuyona meo wiki ona mayone kana meo wiki tumakwate koko na tuisonga namo tupwike ula ulelu ukuoneka nilipa ile upwikana mundu muka apwikawa ngua kana apwikawa wonzu wake ni mume nake mume apwikawa wonzu wake ni muka nundu inga mundu perfect kwa hivyo Paulo kwasi ati twikale inamo na uito wiba ousu nundu kwisi ndote kabindwa painga kindu kikatumwa bindwa mukaku ende mwana nite te maundu mana ukenda aidita
mubineku lakini niwe ukao kalika thini no kamokele nikanamukiana. Thank you naindi Bishop ndatu minelevu ndatika situ ni mwonza kwa utumia ndatika itano mani wene nikaratu minukilia niendo nina kwa siati mwewene pauni twaya mazabi nienda kwa siati na nienda nisome mstari omwe wibandoni wa ibuku ya ndimo kilungu cha 11 na muswa miongole na ile waiti ati ngontanu ni ndawa kwa pepa ula withitwa wumite ngontanu ni ndawa na nienda ngozu ndanu ni miete babu nimeliche katika discussion yo mundi na nimilukadasi ati kitindo niki affect ya utanu wa mundu na nikana family zina utanu na ngoya kuzinde ndaiku kondo akwikalanya pamwe na mwendo waku ni ukulia kwa ndaya ubetange itindo na chonde kila kinda vya na ngoya yako kibetange ute nikana uyuka katika kadhama kaka mutwana uyuka kadhamani kaka wenu uyuka kadhamani kaka kwikalanya mwikalanya inyonde mumite katika level zina umwe mumite katika level zina kuikiania mumite katika level ya kuitikilana kwanya mawonzu mundu enda ngo yaku indi enda ngo yaku zina maundu mabithe enda ngo yaku zino likuna uito mwikalanya neza katika mutwana nibo ngwazia ibetangane na itindo kindu chonde gikwa vecti ulotwa iteka nacho kindu chonde gikuone sino negative kuhusu ulokutwa ite ekana asyo nikana mutwano wethiane ngai nutane dagwani family yendenesa nundu family niwona ni wai kanisa bila yaitia ila ile matwana mona zia undu Kristo ukesia kanisa na kwanduka ngwati pecha changa ideni wa mutwano wako pecha changa ideni wa thayo wako na itikila chaji changa ikilike thayo ni usu wako na kilika mutwano ni wako na kibingwa ngambuluti sionde ila siile taipingite maundu menyu ukaitaria muyendea nundu David yasiati kuwa dhimwani mundu la utaenda utaone wala dhuku onande kalaki kaloni cha onande silanzi ya nezia alathe zia isu siya wathe isu zia isu itaili iteka na asyo nundu nizio kuitwa itindo dhuku na wae kana asiendu isu ngai wona utwatu another level ngai wona okilemusi wako ngai wona mwadhimana siendu ngai wona mwadhimana mbesa nundu mutano wino tano na wina kikio changai nuenda abasa webana weasiate Bishop oya nakwa nikana mutwano wako ungame niendo bingemero makwe balawe niendo boya naku onokenda wizirite madinane maili hata ngaine uthikwe kanesa poya medho makubinga medho makubinga ne boya na twelika laini ingi kaitu boya asa isitwane ya Yesu Kristo ni utungia mubea kuondu wa kipindi na kuondu andeto siondeto anena twina andikaro ngaiwa etune alamena madina metwano yo onaume matwikie matelemia ona kama twikie ikoyo numaktwika anu maubonyanga amume na umanene anaini twale ana mabebasu na twanena muwo mesine twanena kuendea mesine twanena wadhimo mesine taika kipindi niki ala onde madwedukisya manenge ngo ya kuendea kwa ndetu gedukirwa tunenge favor ya kwitikilika nando mako asana ni bidha ngai musio na nukwe kanesa na nisi twania Yesu Kristo twaboya na twaikia na ijendero yazia amen na ndiguati hayewa katatu nionaku na namba ya kwa jili tauni 0722 737315 0722 737315 nuto nenda wathi mai kibindiki nukazia ekagwe kibindiki cha andikaro na Bishop kiende nesa onaku unyondembo utukwate kwoko nikana kipindiki kisonge nambe na weku ngaiwona kwathima naona kwikanesa nevinda yokite ugeza kuona matunda mako nundu kipindiki katethia ingi asante namba ya kwa nabia ni 0722 737315 labda nuna asungike kuli waku nongu niyo simu ukaneno nakwa ila tukaboya naku na wona ngaiye kanesa andikaro back to you. Wow. Thank you very much Bishop. Thank you very much. Amen. Ngai akwathime muno. Asante. Nundu wa kwitikila kuka tutungia ne mitwano. Asante. Na mesi. Naindi musiaise witu wa Mutongo TV movia munene nundu osa kwa kisasa ki
nundu osa kwa kilungu kicha kathama ka wendo ala kwatiana na kwa Antikaro na Bishop Jonathan Muthoka. Amen. Na kilungu kiki kukia kila wakati tukwambia saa 4 cia wiyo inya saa 6 utuku kati anatika situ ni ciathela umunthi ciathela mituki muno lakini tukakwatiana ingi chumwe chukite wakati tuungi masaa otasu banduni otaba yeni kwendea mutwano wa kwaila ni kwendea wiki musio na ibinda isio ethe wendo nuna unaoleka tafadhali tutungiangie ikarawe saidhia misi yaitu na mitwano yitu ni ethe wa yesawa ngai wa mumo na wa wendo amuikenesa adime misi yenyu adime mitwano yenyu adime siana sienyu asi imenu na tu imenu na aimweka nesa in Jesus name. Amen. Hallelujah. And amen. Hallelujah. Yeni to Antikaro ni nake. Na waitwa Bishop Jonathan Mwenecho. Bye bye. For now. Hallelujah. Inu ni Mutongoi TV. Kwa kweli na niwo wendo nota uwau nivavika wavandu ukethia nota ukwiwa mbevo na nota ukwiwa muntia nivesa kusongwa ukethia ona liunu kuema indi niwende vave sila metho imamoyo aino vovesa kwisila mawo munuka uu utamuka kana ni ukwata to nundu waku ni uswania aino vuvisa kwiya mundu lumba isyato metho amona mundu emwelu no mumesa kumanda mundu aka mapuni ataalamu ni mavetuki disie no kilunguni cha kiwiyo cha Mutongo.